Nshuti bakunzi bacu reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira igitondo cyiza cyo kuri iki cyumweru tariki ya 18 ukwezi kwa mbere 2026. Ikaze rero muri aya makuru, ni byinshi byaramutse bivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye mu Rwanda ndetse no mu karere u Rwanda rurereyemo. Bibutse ko ku munsi w'ejo mu gihugu cya Uganda hari hategerejwe kumenyekana ninde wongera gutsindira amatora y'umukuru w'igihugu. Perezida Yoweri Kaguta Museveni waje gutsinda aya matora ayigitse abandi bakandida barindwi bari bahanganye nawe, ariko cyane cyane uwo bari bahanganye ni uwitwa Bobi Wine cyangwa se uwitwa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ishyaka rya NUP, rimwe rero mu yakomeye cyane mu gihugu cya Uganda atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Yoweri Kaguta Museveni. Nyuma y'uko rero bimenyekanye ko perezida Yoweri Kaguta Museveni atangajwe ko yatsinze, uwo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rero witwa Robert Kyagulanyi yavuze ko yasabye abarwanashyaka be ko badakwiye kwemera ibyavuye mu matora, avuga yuko bibwe amajwi mu buryo bugaragara kandi ko igihe kigeze ngo impinduka zibe mu gihugu cya Uganda. Umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni akaba amaze gutangaza amagambo akomeye cyane kuri Bobi Wine cyangwa se Robert Kyagulanyi Ssentamu tugiye kugera tugarukaho, ariko kandi mbabwire ko mu yandi makuru mu buryo bw'incamake, u Rwanda rwagaragaje ko ibiganiro ku mutekano w'akarere bidakwiye kwirengagiza amasezerano y'i Washington DC. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko ibiganiro bishakira amahoro akarere k'ibiyaga bigari bikwiye kuba bishyigikirwa intambwe zatewe muri 2025 ubwo hashyirwaga amasezerano y'amahoro, ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imwe mu nkuru tuza kugarukaho. Ku rundi ruhande kandi turasaba guca muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, babwire ko igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyahaye umutwe w'iterabwoba FDLR n'indi mitwe bikorana izindi toni zirenga 5 z'amasasu kugira ngo yifashishije mu rugamba ihanganyemo n'ihuriro rya M23. Hanyuma hakurya y'amazi magari ndaza kubabwira ko Amerika yashyizeho umusoro w'10% ku bihugu 8 by'i Burayi bizira Greenland. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko kuva muri Gashyantare 2026 ari ibihugu 8 bizashyirirwaho umusoro w'10% bizira kurwanya umugambi wo kwigarurira ikirwa cya Greenland. Bwana Trump yabitangaje kwa 17 Mutarama 2026. Ibihugu yashyiriyeho ibihano birimo Denmark, Norvège, Suède, Ubufaransa, Ubudage, Ubwongereza, Ubuholandi ndetse n'igihugu cya Finland. Ikaze rero muri amakuru ku buryo burambuye. Ahantu uvuga hatekanye ni mu bwiherero bwawe. General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cya Uganda, akaba rero yatangaje ko nta muntu uri guhiga Robert Kyagulanyi wavuze ko yihishe kubera inzego z'igisirikare na polisi zagose urugo rwe. Robert Kyagulanyi wamamaye ku izina rya Bobi Wine yashyize amashusho kuri X avuga ko kuva tariki ya 15 Mutarama 2026 akiva gutora, uru rwego rwabanje kuzengurukwa n'abashinzwe umutekano ndetse nyuma bakuraho kamera zifata amashusho bigeze mu ijoro kandi binjira ku ngufu mu gipangu cye. Bobi Wine yavuze ko akibibona yakoresheje ubumenyi afite, ashobora kandi kuva mu nzara z'abasirikare n'abapolisi, ndetse kandi ubwo yafataga amashusho ku wa 17 Mutarama yari ahantu hatekanye. Nyuma y'uko hatangajwe ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu bigaragaza ko Museveni yagize 71.6%, agakurikirwa na Bobi Wine wagize 24.72%. General Muhoozi Kainerugaba bahise kandi yandika kuri X ko nta muntu uri guhiga Robert Kyagulanyi. Ati ahantu hatekanye mu bwiherero bwawe, ati kuko nta muntu n'umwe uri kuguhiga. Kuva ibikorwa byo kwiyamamaza kandi byatangira muri Uganda, Bobi Wine yatangaje ko abayoboke benshi b'ishyaka rye bafunzwe, abandi barakubitwa bikomeye cyane, kugeza igihe kandi hatangazwaga amajwi ya nyuma. Byavugaga ko imvururu zabaye muri Uganda nyuma y'amatora zimaze kugwamo abantu bagera kuri 12. Twinjira ku nkuru kandi yavugagwa ku matora, babwira ko perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yongeye gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu ku majwi 71.6%, ayigitse abandi bakandida barindwi bahatanye. Komisiyo ya Uganda ishinzwe amatora yatangaje ko umukandida wakurikiye perezida Yoweri Kaguta Museveni na Robert Kyagulanyi Ssentamu wamenyekanye mu muziki nka Bobi Wine yagize amajwi 28.72%. James Nandalama Fabi wari uhagarariye ishyaka FDC Forum for Democratic Change yashinzwe na Dr. Kizza Besigye yagize ijwi 1.88%. Abandi bakandida bagize amajwi ari hagati ya 0.21%
na 0,53 kw'ijana. Amatora ya perezida wa Uganda yabaye tariki ya 15 Mutarama 2026. Komisiyo y'amatora igaragaza ko mu bantu miliyoni 21,600 bari kuri liste y'itora 52.5 kw'ijana ari bo bitabiriye amatora. Iyi komisiyo igaragaza ko habaruwe amajwi miliyoni 11,948,848 yakusanyijwe kuri site mu 50,739 zo hirya no hino mu gihugu. Aya batoye perezida Kaguta Museveni miliyoni 7,946,772. Hanyuma kandi aya Bobi Wine ni miliyoni 2,141,238 mu gihe aya Mafabi ari 209,000 n'abandi 39. Umukandida w'ishyaka rya Conservative Party witwa Elton Joseph Mabilizi niwe wagize amajwi make, yabonye 23,458 angana na 0,21 kw'ijana by'amajwi yose yabaruwe. Mu gihe amajwi yatangazwaga, Bobi Wine we yavuze ko kuri wa gatandatu we n'umugore we bari mu bwihisho ahantu hatekanye nyuma yo guterwa n'abashinzwe umutekano kwa 16 Mutarama, bari bafite kajugujugu bashaka kubafunga. Umunyapolitike yatangaje ko atemera ibyavuye mu matora byatangazwaga na perezida wa komisiyo y'amatora Simon Mugenyi Byabakama, kuko ngo ntaho bihuriye n'ukuri kw'amahitamo y'abatoye mu gihugu cya Uganda. Yagize ati twanze ibiri gutangazwa na Byabakama kubera ko ibyo byitwa umusaruro ari gutangaza n'ibihimbano nta bihuriye namba n'ibyabereye kuri site z'amatora. Bobi Wine yavuze ko abakozi benshi cyane b'ishyaka rya NUP batawe muri yombi, internet irahagarikwa hagamijwe kwiba amajwi y'abandi bakandida. Yasabye abanya-Uganda kwanga ibyatangajwe na komisiyo y'igihugu y'amatora muri Uganda. Amatora ya perezida wa Uganda kandi yahuriranye n'abadepite abagize inteko ishinga amategeko, mu gihe kandi komisiyo y'amatora yatangazaga ibyavuyemo mu bice bitandukanye by'igihugu habaye imvuru zatewe n'abataranyurwaga nabyo. Polisi ya Uganda yatangaje ko abantu 12 kandi bapfiriye muri izi mvururu, abandi barakomereka, harimo 7 barasiwe mu karere ka Mutambara mu ijoro ryo ku itariki ya 15 Mutarama. Bivuga ko bari bashyigikiye umukandida ku mwanya w'abadepite witwa Mohamed Muwanga Kivumbi. Barashwe bagerageza gushaka kwinjira mu buryo bunyuranyije n'amategeko ahabarirwaga amajwi mu mujyi wa Kampala. Abaturage kandi bo mu gace ka Makinde bateje akavuyo kubera kutishimira ibyatangazwaga na komisiyo y'amatora, bahangana n'abashinzwe umutekano barindaga umutekano wa site. Umuvugizi wungirije wa polisi ikorera muri Kampala witwa Luke Osigire yatangaje ko kuri site hongerewe abashinzwe umutekano kugira ngo bagarure ituze. Osigire yagize ati abantu bacu barahari kugira ngo rero bahagarike akavuyo, ntabwo nakubwira uko byagenze ubu ati kuko igikorwa kirakomeje. Amatora y'ubu rero atandukanye n'ayabaye muri 2021 kuko abatoye perezida Kaguta Museveni bariyongereye, ariko bari kuri liste y'itora biyongereyeho abarenga miliyoni 3 hitabira 59,35 kw'ijana. Muri 2021 Museveni yagize amajwi miliyoni 6,42,898 angana na 58,38 kw'ijana by'abatoye. Bobi Wine waje ku mwanya wa kabiri rero agira amajwi 35 mu bakandida 11 bari bahatanye, uwa nyuma agize 0,15 kw'ijana muri iki gihugu cya Uganda. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeje kugenda avuga, reka mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko ibiganiro bishakira amahoro akarere k'ibiyaga bigari bikwiye kuba bishyigikira intambwe zatewe muri 2025 ubwo hasinywaga amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu gihugu hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigarutseho kwa 17 Mutarama 2026 mu biganiro bigamije guhuriza hamwe ibisubizo by'Abanyafurika ku bibazo by'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Iyi nama yo ku rwego rwo hejuru kandi yabereye muri Togo iyoborwa na Perezida Faure Esozima Nyasibe. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibiganiro byose byabaho bidakwiye kwirengagiza intambwe zatewe muri 2025 zirimo n'amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono ku itariki ya 4 Ukuboza i Washington DC mu ntangiriro za 2026. Kandi ni ngombwa gushimangira ko ibyagezweho muri diplomasi muri 2025 ari ingenzi, bidakwiye guteshwa agaciro kandi bigomba gusigasirwa. U Rwanda rwizeye ko ibiganiro by'uyu munsi bizafasha gushimangira kandi umurongo w'ubuhuza bwa Afurika yunze ubumwe no gushyigikira ibikorwa by'i Washington DC Doha. Hanyuma amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'u Rwanda na RDC yibanda ku bikorwa byo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR umaze imyaka myinshi cyane ubangamira umutekano w'akarere, gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho ndetse no gucyura impunzi. Akuyemo kandi ubufatanye mu byerekeye ibikorwa remezo,
kubungabunga pariki, ubuvuzi, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi amakuru atugeraho dukesha zimwe mu mboni zacu ziri muri kariya gace aravuga yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyahaye umutwe w'iterabwoba FDLR n'indi mitwe bikorana izindi toni zigera kuri 5 z'amasasu kugira ngo yifashishe mu rugamba ihanganyemo n'umutwe wa M23. Amasoko atandukanye yo muri ntara ya Kivu y'Amajyaruguru avuga ko tariki ya 14 Mutarama 2026 intwaro, amasasu n'amafaranga byahawe abayobozi bo muri FARDC, CMC Domi ndetse na NSDH Nyatura abazungu. Iki gikorwa cyabereye ku kigo cya gisirikare cy'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cya Pinga muri teritwari ya Walikari, cyitabirwa n'abofisiye batandukanye b'abanyekongo. Abitabiriye iki gikorwa ni Colonel Mokoko ushinzwe ibikorwa mu karere ka gisirikare ka 34, Colonel Salomon Tokolonga uyobora Regima 3402, akaba n'umuyobozi w'agateganyo w'ingabo zikorera muri Pinga, n'umuhuzabikorwa wa Wazalendo muri Kivu y'Amajyaruguru na Colonel Cyprien Semivumbi. Nubwo leta ya RDC ivuga ko abasirikare b'abanyekongo ku giti cyabo aribo bakora na FDLR, uburyo igikorwa cyabereye Pinga cyateguwe kikanashyirwa mu bikorwa bugaragaza ko ubufatanye muri gahunda y'ubutegetsi bw'igihugu cya Kongo. Abayobozi bo muri FDLR n'imitwe kandi bakorana bamaze guhabwa intwaro n'amasasu babijyanye mu bice bimaze igihe kandi biberamo imirwano birimo Bachar Mokoto, Maremo na Buhimba muri teritwari ya Masisi, Jardin Teikol, Dongeri, GTN ndetse na Katsiro muri teritwari ya Rucuru. Andi makuru yemeza ko ku itariki ya 13 kandi Mutarama muri Pinga hoherejwe bacanshuro barenga 50 bo mu mutwe wa Blackwater kugira ngo bafashe ingabo za RDC n'imitwe yitwaje intwaro mu kugaba ibitero mu bice byo ku rubibi rwa Masisi na Walikari. Tariki ya 28 Ugushyingo 2025 leta ya RDC kandi yagejeje toni zigera kuri 3 z'amasasu na toni 3 z'amasasu muri Pinga. Ibyohereza FDLR, NDCL n'imitwe ya Nyatura ku munsi wakurikiyeho hashingiye ku ibwiriza ryatanzwe na Colonel Tokolonga ufasha leta ya RDC kandi ikomeje guha FDLR n'indi mitwe no gukoresha abacanshuro bugaragaza ko idaha agaciro amasezerano y'amahoro yagiranye n'u Rwanda tariki 27 Kamena 2025 bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashingiwe kuri aya masezerano leta ya RDC yari yemeye gusenya FDLR, ariko ibikorwa byo kuyishyigikira uyu mutwe w'iterabwoba bigaragaza ko urugendo kandi rukiri rurerure cyane kugeza magingo aya ngaya, nk'uko abantu bose bakomeza kubigaruka kandi bakurikirana politike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyizeho umusoro w'10% ku bihugu 8 by'Iburayi bizira Greenland cyangwa se ikirwa cya Greenland. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko kuva muri Gashyantare kuva ejo bundi mu kwezi kwa kabiri 2026 ari ibihugu 8 bizashyirirwaho umusoro w'10% bizira kurwanya mugambi wo kwigarurira ikirwa cya Greenland. Bwana Trump yabitangaje kuri wa 17 Mutarama 2026. Ibihugu byashyiriyeho ibihano birimo igihugu cya Denmark nacyo gisanzwe kigenzura kari agace, Norvège, Suède, Ufaransa, Germany cyangwa se Ubudage, Ubwongereza, Ubuholandi ndetse na Finland. Trump yavuze ko uyu musoro yashyiriyeho ibi bihugu muri Kamena 2026 uzagezwa kuri 25% mu gihe kandi hazaba hatabaye ubwumvikane bwo kugarura cyangwa se bwo kugura Greenland cyangwa se kuyigarurira binyuze mu bundi buryo. Trump yavuze ko iki gihano cyo guca umusoro ibi bihugu kandi arimo kwihorera ku ngendo abahagarariye Ubuholandi, Finland n'Ubwongereza baherutse kugirira muri Greenland bagamije kandi kurwanya mugambi wa Amerika wo kwigarurira iki kirwa. Trump rero amaze iminsi avuga ko Ubushinwa n'Uburusiya nabyo byifuza kwegukana Greenland, bityo ko Amerika izakora ibishoboka byose iki kirwa cyuzuyemo umutungo kamere kikajya mu biganza byayo hagamijwe kubungabunga amahoro n'ituze ku isi. Ku rundi ruhande abo muri Denmark ndetse no muri Greenland biriwe mu myigaragambyo bamagana intambwe ya Amerika yo gushaka kwigarurira iki kirwa, bakavuga ko kitagurishwa, ko bakomeza kugenda babishimangira. Ariko se Trump araza kuba yaboroheye aravuga ati tugomba kukigura tukabishyura cyangwa se tukagifata ku mbaraga za gisirikare. Akaba rero ari icyifuzo cya Donald Trump yakomeje kugenda agarukaho. Reka tujye no kuri iyo nkuru y'imyigaragambyo mbabwire ko
hari imyigaragambyo ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo. Imyigaragambyo yakajijwe bamagana Amerika ishaka kwigarura Greenland. Abaturage bo muri Greenland na Denmark bigaragambije rero bamagana icyifuzo cya Amerika cyo kwiyomekaho ikirwa cya Greenland. Trump yavuze ko Amerika ikeneye Greenland kubera impamvu z'umutekano w'igihugu bitewe n'aho iki kirwa giherereye hamwe n'umutungo kamere uri muri iki kirwa. Ibihugu by'i Burayi kandi byohereje ingabo muri iki kirwa bisabwe na Denmark. Abigaragambya kandi barenga ibihumbi 20 muri Copenhagen bagiye mu mihanda. Intero ari Greenland ntabwo igurishwa, banongeraho ko nta buryo na bumwe bushobora kandi gukorwamo. Mu murwa mukuru wa Greenland Nuuk, abaturage bagiye kandi kwigaragambya bayobowe na Minisitiri w'Intebe witwa Jens Frederik Nielsen, bafite amabendera n'ibyapa berekeza ku nyubako ikoreramo abahagarariye inyungu za Amerika. Greenland ituwe n'abaturage barenga 57,000. Ikirwa kiyoborwa kandi na Denmark nubwo cyahawe ubwigenge mu mwaka w'1979. Inzego z'ingenzi nk'igisirikare, iz'ububanyi n'amahanga, z'imari ziyoborwa na Denmark. Bikaba rero ari byo ngibyo bikomeza kugenda bivugwa muri iki gitondo.